Haga jingle kai Indian Premier League haprenga CSK Persia ika KKR. Haba pai shagna ka jingle kai ka KKR kala job ika tos. Bat kala ailat ika CSK batit nengkong. Haga palitit jongka CSK kirang tit jongka kilala benilai kai bha. Haga bagi lala ban kamai hadu shis pa kantai peu arons. Bat na KR peu over. Haba pai pat shaka palitit jongka KKR wala kirang tit jongka kila persyang ban be ika thong. Bala bu da ka CSK Henry gi klem la ban Pynkut haga bagi lala ban kamai tang shis pa an riu peu runs barahab new wicket na KR peu over bar ka CSK kalala ban pelim ka KKR haga nak jingle kai dan lai peu runs haga jingle kai Champion League quarter final second leg hapdeng ka Liverpool Persia ka PSG haga nak jingle kai haga kela step ka jingle kai ka long maria khaj haga babaro artli ki kenhon ki klem la ban khijar Badai haka kelamit kata haka menit ke nyau peu ar ke PSG kala yo ban tiap ya ke gol ke bandengkong leng bau Dembele bad kum juru ashwa ban kod ke jingle kai kata haka menit ke kendai peu plus way ke PSG kala yo biang ban tiap ya ke gol ke ar bad ya ke gol la yo biang ban tiap leng bau Dembele bad hadu bukod ke jingle kai ke PSG kala la ban pelim ya ke Liverpool da ar lanot haka ke jingle kai second leg bad saula not haka gol aggregate Baleng bagan ke jing job ke PSG ke mereka ladu haka samai baladep kalayo ban Rung Shaka semi final menta ke samai. Agawai bar ke jing kai Champion League second leg hapren ke Atletico Madrid Persia ke Barcelona. Aba pai Shaka ke jing kai ke Barcelona kalayo ban tunki jar nengkong tang haka minit ke basau leng bau Lamin Yamal. Bad adin ar peu minit kata haka minit ke ba ar peu sau ke Barcelona kala yo biang bentiap ya ke gol ke baar leng bau Torres Henry haka minit ke balai peway ke Atletico Madrid kala yo bentiap ya ke gol ke manengkong leng bau Lukman badhadu bukor ke kela step ke Barcelona ke tam da ar lekaway abangi pai pat sya ke kela min ke jingle kai kalong maria khaj haka babaro arteli ki kenhun ki klem la ben khijar badhaga minit ke banyau peu khandai Garcia orang lekai ke Barcelona Uli opdeang ya ke red card. Badhadu bukod ke jingle kai ke Barcelona ke job hakni ke jingle kai second leg da ar lakaway. Henry Dalang baga gol aggregate ke Atletico Madrid ke bre kenhun ya lekai Jongo Alvarez kalayo ban Rung Shaka semi final aga baga tam da laila ar ya ke Barcelona aga gol aggregate.